Masakaw explain khabar sa basa Semana niyan mga banaw. pagari, nagyang adi ka tido si sagyang aya Iran, agyang Amerika na tuloy-tuloy. Kata ini pong kubertan no, may maka 3 days do dugo so kay kubertan no. Na tuloy-tuloy jo kapamumbag yang aya Amerika. Udi na diran di kapakasin bisa beto. Semana niyan na iman to agagawi Thursday, kagi ako Thursday kagay na adam man to latest web. Shout out kay Abu Sauda. Katiyag yung mga headlines si sagyang kaya CNN. Ay man na bapya headline buak mga soki. Ala Rasulillah wa ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Latest strike kata kon so pinakabago. Kaya pamumba agyang kaya mana kaya ataka agyang kaya United States of America sagyang kaya Iran. The US military completed its latest wave of airstrike against Iran at 9:40 p.m. Thursday. US Central Command said it was the 6th consecutive night of strike by US forces, while US bombing has largely focused on southern Iran. Some recent strikes have reached deep inside the country. Man yan na miya kompleto kon. Agyang kaya United States of America, so kaya pamumbain yan. Sagyang kaya Iran si ikanam kawib. Ngulalan sa ayaman yan na mga airstrike. Si sagyang ko to gagawi ko Thursday. Gagawin ng ko Kamis. Pero agyang kaya US Central Command. It was the 6th consecutive night of strike by US forces na ayaman na niyan nagiikon so padako tundug ang mga kagagawi adi ka pamumba agyang ayaman na niyan na Amerika. Uli nagyang kaya US forces while bombing has large focus nagyang ikon na kaya pamumba agyang kaya Amerika na sirang ko na focus udi na piontarya San sagingan na southern Iran. Some recent strike have reached deep inside the country. Nagusto sa bagi na miya kasulid si sagyang kaya ay manan yan na malapaging din sagyang kaya Iran. By the way, mga pagariya, so last kaya news na miya ka 3 consecutive night. Ibig sabihin na ikanamanan so therefore, oman gawi sagyang kaya miya ka na magawi na pamumbaan na Amerika agyang kaya Iran. So, schedule ni Iran sa oman gagawi. Si sagyang kaya miya ka na mambu gawi tundug-tundug. 6 night consecutive. Gulf neighbor under fire. Qatar said it intercepted a missile attack after CNN journalists heard loud bangs in Doha. Kuwait said it was responding to threat and siren were activated in Bahrain. So, giyang kayamanan yan na sumpatag yung headline o di na pada headline. Nagyang kaya Qatar na pianutulian, giyang atigin na malilibitar kami. Neighbor under fire. Malilibitar kami na yamanan yan na pengatototong sabab sa giyang kaya mga missile o di na mga bomba. So yaman na ni mga pagarian na sigurado giyang kaya katero. Na yaman na niyan na sa upaya Iran sa Qatar sabab sa adna malasan kampo, military base sa giyang kaya yaman na niyan na Amerika giyang ni sabab. Ayaman na niyan na giyang kaya Qatar na miyatero Iran na loud bang in Doha. Giyang Doha, na capital city na Qatar. Na miyang anag ko nagyang kaya mga bomba. Nagupupanga ilagyang kaya kapupanga tututong agyang kaya malilibita si sagyang kaya Qatar. Kuwait said it was responding to threat and siren were activated in Bahrain. Ay manan yan na si mambusi sagyang kaya Kuwait Oay na datarian mambu. Oay. Nagusi mambu si sagyang kaya Bahrain na datarian mambu. Miyang a-activate. Agyang ko tuwa sirin. Akapupakato ko si kumadarlataw. Ad na miyang makata na bomba.
agi na nipkasabupan sa manan niya na automatic up ke activate agi ang kaya manan niya na siren. So manan mapagariya agi ang kay mambu kiasao pagi ang kaya Iran nakata si sa Doha nagusa Kuwait si sa Bahrain. Days of escalation, neither side has publicly signaled willingness to return negotiation. Iran has warned the Strait of Hormuz in an unbreakable red line and responded harshly to U.S. President Donald Trump threat to hit Iranian infrastructure. Ay manan yan na Peter wag yang kaya Iran. Sa giyang kaya days of escalation, giyang tingin naman na niya miyaka tundug-tundug adi ikapangatak agyang kaya Amerika. Peter wag yang kaya Iran agyang atigyan. A Strait of Hormuz na unbreakable red line. Ay manan yan na didnanan upaman na giyang na Strait of Hormuz na diamid nanan ipangunot. So manan yan na sukatero Iran san na unbreakable. Pamana diran nanan ipangunot. Gitu so dia kan discuss agu miabat yatan no why agi ang gaya Amerika na they are trying to control upama na pakiawaan Iran mambugi na Strait of Hormuz kaya mapipikiriran na siran etiku biron mapasangaki amay gaba so kalamalamang ka so kalamalama udi na sansari pagakarsada. Shoutout kay Panoro Marohom. Ay manan yan na mapasang ubas o kalamalamang ka udi na sa repagakarsada na ubang beling yung kalaban na ka. Oy, sabab sa si isagyang o takiap news no previously na manan yan na may panutul giyang kaya Amerika na sisi isagyang kaya manan yan na Oman. Agyang kaya Oman na marani sagyang Strait of Hormuz. So, gito mga pagare, is an unbreakable response harsh to U.S. President Donald Trump. In connection with that, na ketosan niya, miya ka pera, miya ka dua mabreak agi nga ceasefire. Paganeron na aya sabab, nagyang nga Strait of Hormuz, na miya nga dua timan na nabal, agi nga Amerika na duminiritso siran. Natinig ba ka, ayaman yan na, Iran. Ikadua mana kia break yan, dua tema mana nabal dinirichuran tenimbak mana Iran. So therefore, gidi rundi kateru agi yang iya Iran, ayamanan yan na unbreakable lagi yang ayamanan yan na kateru amisi sagi yang kaya Strait of Hormuz, ayamanan yan na red line nanan. Uway, ayak ya pasadan raktano, nalangon na pugukitsan, na ad na mapupanto a maritime route. Ayaman na maritime route na utapugo kita ng mga barko. Na sudden sa diun follow na they can receive consequences. So katatan. So gina ni kapkabrik yan. Agi nga ay Amerika na kagiya sweep kidi niyan sa giyang ay mga pada country. Na yaman na niyan ay pag-apply niyan sa Iran. Ama manti na Amerika mas exempted to any rules. Gina ni titindigan nagyang aya Amerika. Why? Winaging Iran, natigin na ibahin mo ang Iran sa mga country. Why? Wida si sagyang aya katero, agyang aya manan yan na Iran, udi na semba ganan nagyang kaya Iran sagyang kaya kaya tirwa ayamanan yan na United States President Donald Trump threat to hit Iranian infrastructure. Ayamanan yan na kay miya panutuluto amitero sa social media si Donald Trump at na amay ka di kaupenan agyang Strait of Hormuz na taman sa gyan mga infrastructure, mga buildingiran, mga korenteran, oay. Produce ato na to nga na produce sa kurente electricity. So mga panaguniran sa mga sinapang na emanan yan na peminasaan Iran. Sa ikuswira nagyang kaya emanan yan na Iran siko Stone Age. Emanan yan na siko masa. Emanan yan na yung mga building sa Iran na mga ator. So yun ini simbagun nagyang kaya Iran at yun na unbreakable the red line
in Strait of Hormuz. Blockade underway. The US struck an empty oil tanker. May liyak na ya. Suminigil din. Bound for Karj Island, an economic lifetime for Tehran. After imposing a naval blockade on Iranian ports and a maritime traffic decrease, the oil market is facing familiar squeeze. Ay manan yan, sama na ako na minimbulingan. Agyang ka na naval blockade. Kaaalangi, agyang kaya Amerika, sang ka na ng bungawan a Strait of Hormuz. Why? So, kung na ba mismo roon siya nga na Strait of Hormuz? Kaya na Strait of Hormuz na, kung baga nagialik lanaw, ranaw tanoo. Nayamanan yan na adnay pitugo yan siya agyang kaya manato na ini, lantay sa agyang kaya pumping. Why? Nagyang ano no pa maasan sa ranaw, nasan matatagwa? Iran, Iraq, Qatar, Bahrain, langon si Ransan. Na aya ipuliw niya nagyang kaya sa pumping bridge. Why? Na maka i-supply na sa nga namala karagatan sa giyang kaya Indian Sea. Ay itugo yan nasan sa sumpat yan na Indian Sea. So, giyanan. Giyang kaya ang bungawan yan no pa ma. Nagyan ni aalangan, kanabayran maubay. Kadang ba na pagkaukito? Naba na niyan na lalangkaw nagyang kaya nabali si Trump. So, ginan. Umani mo kitsan, giyang Amerika na hindi pamimilian. Antay timba sugat niya. No? So, ginan so tutul sa CNN, giyang kaya siron sa ayaman na niya na Al Jazeera, Iran War, update. US lands 6th consecutive days of strike. Deta-detar. Gin Soviet yata, no? Ayaman na niya, kaya mga news sa kinan, deta-detar. Nga mga kuwana. The US lands a 6th consecutive night of strike against Iran to further degraded Iranian military capabilities. Gyan nga ko na Central Command said it forces direct 3 commercial vessels trying to bypass the blockade on Iranian post. Nakati. Ay man na nagyang kaya si Al Jazeera, nagito, pitero yan, nagyang kaya 6 consecutive, udi na tundug-tundug ang mga gawi na dirun di ka panimbak kapang istray kagyang kaya, ay man na yan na Amerika na itataro si din sa taman kagya ko kamis. So, yan man yan na probably mantop management at nakapakaip man. To further degrade Iranian military capabilities, kapara ko na ako na malatargitiran sina, ando man ay kapakaito, ka-degrade. Kapakaito, udi na kabinasa, agyang kaya mga ayamanan yan na military capabilities. So, kapasang agyang kaya military Iran, nando man ay kabardaw na Iranon, udi na ma-degrade Iran. Napakaito Iran. Mananagyang ako na US Central Command said, agyang ako na forces directed 3 commercial vessels trying to bypass the blockade on Iranian ports. Ay manan yan na talo ko na iya barko. Ay manan yan na pakasulod na agyang kaya pakasulod na agyang kaya kuan Amerika sa Strait of Hormuz. Pamana umani barko ro natigilan na okay ta ka, lawang ka. Yang ikaw na media reported na ay manan yan na suspected kun apya mo buo nagyang kaya Amerika nga na tulay sa Bandar Kamer region. Na alongside nagyan ako na kilid yan ay manan yan na nimbabato. Peter Wege G.D. Vance na sendita niya nagyang Israel. Ano ko na mga galabakyan. Panamarian, pupundingan yan. Pupundingan yan o pa ma. Kaangkon ibarat na mitar gagyang kaayakuan. Bitiara. Agyang Amerika ug Iran sa ayamanan yan na para mitataro so di ka tidawa.
So therefore, siya kini Vice President GD Vance. Nasi ko miyaw nakatero yan, isa gawi na kerarangitan niya nagyang aya Israel ka miya tangad siya ginawaran agyang Israel na di imilabog kagiad na mga suspect adaan ko na Iran dataro miyaw luga ko na helikoptera o aya ad na mga cases adaan ko na Iran nagudamay lay sa amana niya na satellite uba makapupuon sa Iran naging uta mga hindi ka pamumba napkisindit sa Iran napkasaba pa na yaman na niya naging kay Amerika napkirarangitan na yaman na niya napkatimbak yan na Iran so giyang Iran na pandinay niyan dataro miyaw na akia break yan dataro miyaw na akia pakatida di sa giyang ito pagang na akia break kaya ayaman na niya na pagang na giyang ito makaresume so katidawa na daang ko na Iran uba sira ni miya kaulog sa giyang utwa Black Hawk oay sugina ni madakalakis sa giyang nga imambo United Arab Emirates na igira na pumumba basiran paka-receive sa bomba missile na pendinay na Iran na pitero aditero na Iran os kami na inwami di pagang ko na mga ridu emis kano ugi nakagikanabas kami so madakalakis gitu sabab giyang aya Vice President na di niya dipagisiwiso na giyang aya siya kanya Netanyahu. Pero, ababol na di katawan. Kaysa kumiyaw na, naging aya Amerika na live. Si Donald Trump na live, di niya nung di kapagisiwiso. Sa ko meeting ang NATO, giyang aya NATO, nami-meeting sila na giyang na G7, wala hula mo to sa ko kuana. A day before the agreement sign na ano to ang meeting nga NATO ako si Donald Trump na din yan di pag-isiwision si Netanyahu sa tingin na withdraw ka no why kami aga pipira pulun dragon nagubatan niwa Lebanon na debu mapunggulaw-la diniw kagaga Lebanon arak sa Peter na tingin na kanabalangon na building sa manan niya na Lebanon nabay ni bubaling yang ayakuan tunanig yan ang mga mujahidin san. Adi niyo bukaga. Madakalapian na rin yan. So, yaman yan. Nakagip man na pera gawin na tiyawag yung. So, dita ko magdagda. Aging nga pamikiran na Amerika. Yuti sa bapagiran na dita nukiran kiswa-swa. Yang kaya headlines na Peter yan. Nagyang kaya ko na kaya pa mo latest. Bagu. Kaya pa mo ba aging United States of America. Na adin ko no to so ay manan yan na piti barangan. Mga several. Barang-barang ay manan yan na province why across southern Iran ay manan niya pianimba kagyang kaya America through strike. With civilian infrastructure na pianimba panapanami ang susugatiran ng mga civilian infrastructure ay manan yan na mga residential building. Including na padsyampa na miya sugatiran nagyang kaya children's hospital na miya binasa. Iranian officials said at least 35 civilian been killed in the latest wave of US attack. Peter wagyang kaya Iranian officials nagyang kaya ikon na kaya pangatak. Iman to, agyang kaya kagya ko kamis, kung gagawi. American na ano to so bilangan na 35 miyatay. Sagyang kaya bago kaya panimba kagyang kaya Amerika. The IRG, an Iranian army announced new attack on US military facilities in Bahrain, Kuwait, and Jordan. Nakate. Manan yan na sumiop mambu agyang kaya Iran, nagyang kaya Bahrain, nagugya Kuwait, Jordan. So headline no to. So details yan. Children hospital among civilian site hit. The United States launches another wave of overnight attack across the southern Iran. Late Wednesday on into Thursday, striking multiple provinces and damaging civilian infrastructure including children hospital according to
to Iranian official and state media. Miya panutulag yang kaya khabar Peter Uransi agyang ay ko na United States of America bagu inilan sira natigyan o di na ninggulalan niran si ko gagawinan ko ay manan yan na kamis kagay striking multiple forces and damaging na madaklatigyan pianing bagiran a true strike ay manan yan na piamumba niran ang mga provinces o di na mga provinces agwad na tigyan na miyang bibinasera na mga civilian infrastructure o di na mga walay ara ko mga civilian including children hospital na pad sa miya sugatiran nagyang na children o pa hospital o mga wata according to Iranian official and state media na miya pero pa nagyang kaya Iranian official and state media. Al-Mayadin correspondent reported renew US strike on the port city of Bandar Abbas, which came under attack on a third time in recent hours as the bombardment spread across the southern Iran. Peter wag yang kaya Al-Mayadin correspondent. May panutuliran na renew. Ay man niyan na pisiro man ni Ranggoman. Why? Agi yang kaya man niya na diren di kapanimba ka si sagyang kaya Iran. Strike on the port of Bandar. Ay man niya gina na mga pantalan sagyang na miyatero Bandar Abbas na piyang strike na gyang kaya Amerika which came under attack for the third time in recent hours. Miya kataloy na natigyan ka sa gumba Agyang kanan pantalan agyang kanan Iran san sa Bandar Abbas. Na miya kataloy rananan ka sa gumba at imbak sa giyang kutuwa ay manan yan nagagawinan ko kamis. Children's Cancer Hospital has been damaged in US strike in southern Iran and evacuation is now underway. Ay manan yan ay ako na miya sugat agyang kanan na pad sa miya sugat miya damage agyang kaya di kya pamumba agyang kaya Iran Amerika nagyang kaya Children's Cancer Hospital has been damaged. Ay manan yan naginang ko ni pandemya binasag yang kaya Amerika sa kaya pamumbayran kagi ako gagawinan ko kamis. Pamana minilo ta Amerika. Pianin ba kagi yang kaya Amerika man kagi ako kagagawi. So pwede sa nagyang kaya niya mini-report kagi yang kaya news Iran's official news agency agyang kaya ko na miyang anagkon heard in Konarak yan na probinsya Konarak in Sistan and Balochistan province yan ni miyang susugat Peter Wagang Al-Mayadin Mer news agency Peter Iran na adun ko natigin na mga fresh, mga pamana, mga bagu. Sagyang kaya ka-report yan. Mga bagu, amiyang anag, sagyang ka na nadarpa Abbas. Where Tasnim News Agency, more than, na Peter agyang kaya Tasnim News Agency, na sobra kon supat, probinsya, apian imba, miyang anagunso di imbabato si sagyang kaya kagagawi namatan authorities in Khuzestan province said several residents home in Abbas were damaged during the attack metro panagyang Khuzestan province madakalako na darpa o mga civilian o di na mga resident home mga walay amiyang damage miyang susugat sa giyang kaya panimba kagiyang kaya ayamanan yan na Amerika. So sama na ito na giyang kaya Khuzestan na isa ni ko mga probinsya kana bagibu ipianimba ka Peter Iran na more than 4 kasusubran so 5 probinsya. So giyang kaya isa ka probinsya Peter Iran na miyang susugat ra kami sin asud mga walay. In Hormozgan province, kata isa pa na ka province. Siya tigyan sa giyang Hormozgan province,
Peter wagi nga local official iran. Udi na LGU iran. May panutula dun ko na part of fish meal production facility after a strike target the vicinity of Kesem Island. While additional attack were reported near Serek Port. So ay man niya nagyang kaya Hormozgan province na makararana ay saragat. Why? Peter iran na swatigyan so pantalan o mga seda nagu milk production ay man niya na dimbo ilan sa mga panganangkan. Why? Facility after US target na man niya na mga susugatiran na eh. Ore na tigyan o kaya panimbakaran si sa nga vicinity. O di na mga darpa. Sagiyang kaya Kesem Island, kilidaya ragat. While additional attack were reported near Serek Port. Naman na niyan, adong panatigyan darpa si, ay man na niyan na pantala na pianimbak pa na man na niyan na Amerika. So, ay maanan niyan, nagyang na lang na makaubay sa Strait of Hormuz na Iran pianimbak. Sa mo to, nagyang ito pamikiran tano, ako pa kay atikubir na Amerika, agyang Strait of Hormuz, na possible, ay sanan sa malaan tapiran. So, kilaid. The head of Iran Health Ministry Public Relations Center said at least 35 civilians had been killed in the latest US attack as a midday. Midday. Wednesday. Ay man na niyan na Peter wagyang kaya health minister agyang kaya Iran sa maned na tigyan na 35 civilian miya confirm miyatay sa agyang kaya kaya pangata kagyang kaya Amerika si kuya man na niya na middle of the way siya tigyan sa agyang alaw kagawi isa ko ay man na niya na Wednesday. Mana niya na lao ka gawi kaya di ka pangata ka Amerika. Pamana. The Islamic Revolutionary Guard also accused the United States deliberately targeting civilian infrastructure including hospital, children with cancer, and a factory producing bottled water for pilgrims traveling to Karbala in neighboring Iraq. Ayaman na niyan. Peter wagyang kaya military agyang kaya Iran agyang ka senditan Iran accuse udi na tempuan Iran agyang kaya United States of America agyang kaya ko na kaya pamumberan na directly sa mga infrastructure o mga civilian na Iran piyamumbean padsa natigin agyang kaya hospital o mga bata siko cancer patient. So mga factory, ay man na niya na factory ang mga plastic tiguin sa mineral water o pa ma. Agi nang konso pagawidan. O di na pagwitan. O di na ipamagay. Si kuya man na niya na pesung sa giyang kaya Karbala. San sa ay man na niya na ipsung sa Iraq. Kasiringan na anan. Army vow decisive response. The renewed bombardment followed a U.S. missile strike on the Bambur military barracks in Iran Shar, southern Iran. The renewed bombardment followed a U.S. missiles on the Bambur military barracks in Shar, southern Iran. Ay man na niyan na renew bombardment followed a U.S. missile strike on Bambur military barracks. Ay man na niyan na any premise, bow. Agyang ay man na niyan na Iran sa suopsiran sa matulang kada kasaop. Sabab sa agyang ay kaya pamumberan sa nganan ng mga military barracks san sa Iran Shar, san sa southern Iran.
So aya minituro ayan ay mala focus agyang aya Amerika nagyang aya mga military facility agyang aya Iran. According to Iran Army, 13 US missile struck military dormitories and accommodation facilities inside the base, killing 7 ground forces personnel and injuring several others. Ay man niya na pianutulag yang kaya Iran Army. Yang iko na kaya pangataka yang kaya Amerika, specifically sa yang kaya Bambor Military Barracks. So sirong busa nga na Bambor Military Barracks. Nayamanan yan na ay ko na pianugatiran ng mga dormitory mga sunderwiran. Ay manan yan, so dormitory mga sunderwiran. Pagiganiran. Sagyang ka na yamanan yan na military base. Killing 7 na pito kataw ko na miya patayran ko mga Iranian military. Naguadin ko na madakal ay manan yan na miya nga angalkiran. Namatan. In a statement carried out by Tasnim News Agency, the army vowed that the attack will not pass without a response. Peter wag yang aya Iran, matanaw sto kaya pasangan na Iran. Peter wag yang Iran military. Adid na mapumakalapas udi kasaw piag yang aya pinggul udi misa pag yang pinggulaw la Iran. Iranian official said the response to this crime will be decisive. Ako to. The response to this crime will be decisive and delivered at the appropriate time, the statement said. Dito pa nagyang kaya Iran, military atigin na di atigin ka pa kayo ba pakalpasa. Sa aya kailangan nagiin na malatan to. Decisive. Ayamanan yan na may balos. Sagyang kaya manan yan na Amerika. Iranian said, the wounded were receiving medical treatment na inisumpatirano na sa manen. Nagyang ako na miyang angal ko mga sundero Iran na di silang di pamulungan. IRG expand regional operation. Ay manan yan, nagyang ako na IRG. Di na military agyang aya Iran. Ay manan yan na paka-expand, paka-laulad nila nagyang aya kapupinimbakiran mambu. Hours after the latest US attack, the IRG announced new operation targeting American military infrastructure across the region. So sabab sa giyang nakiya panimba kagiyang aya Amerika sa nga na imanto bubagu. Naman na niyan na somyop mambu. Naman na niyan na piyakalaula dami mambu at igagiyang aya sundaro Iran ang kaya pamumbami. O kaya sa upami. Announced new operation targeting American military. Naman na niyan na tagito ko niran mambu siya pa niran nagyang aya mga USBs ang matatago sa gyang mga country sa Middle East. In a latest communique, the Guard said the 10th wave operation Nasser targeted Sheikh Isa Air Base in Bahrain. Ay manan niya nagyang kaya kapsu pag yung Iran. Nayatay talian na Nasser 2. Giyang kaya mambu Amerika na yatay talang kaya kapanimbakiran na Hibi Coast. O man na malay kipantag. So Peter wag yung kaya Iran Guard. Sa manatigin na mininggulala na mambu. So ikasapolo awib. Siko kapso piyami kapunimba kami si sagyang kaya mga mananian na military base agyang kaya mananian na Amerika. 20 wib operation koto. Mininggulala na miya tigyan so ika sapulo agudwa ka wib kaya panimba kami si sagyang kaya Amerika. According to the stat Amerika sa Bahrain. According to the statement, Iranian naval forces destroyed the base air surveillance radar and the fuel pumping station used to supply fighter aircraft. Announce to. Peter wag yang kaya report agyang kaya ko na Iranian naval forces na binina sa Iran
miya binaseran agyang kaya air surveillance. Pana radar system, air surveillance. Pana gitu adman bu surveillance ransan. Miya binaseran ko nagyang kaya naval surveillance. Udi na radar and the fuel pumping station used by supplying aircraft. Agugyan ko to ko na darpa petubilan o mga ayamanan yan na aeroplano fighter agyang jet fighter agyang kaya Amerika nakatatan na piya mong bueniran ko. Destroy miya binaseran ko nagyan na air surveillance udi na radar agyang mga Amerika nagugyan ko ta fuel pumping station aginan so petubilan o mga fighter aircraft agyang kaya Amerika. Suginan na si matpadalam si sagyang kaya Bahrain. Sama no to na si Saragat na di sila nun di tidawa. Ngayon to na kagigyang kaya kuan na nabala iya Iran nagina ni piya ka attack Iran sa Bahrain. Nakagiso ka ba sa Korkano agina na sekeb pamana marawya natabi na ro siran sa lumbatan ang asa bala. According to the statement Iranian naval the IRG said the operation was carried out and responses to U.S. attack on Iran coast position in a civilian site, specifically citing the strike on the Children Cancer Hospital. Giyang emang bu Peter Iran giyang emang bu kaya panimba kami na sausaw pamiyay sa giyang ay Amerika siko kaya panimba kairan siko mga military base na emala nagyang kaya timba kairan sa nga hospital o mga wata ay manan yan na ayapong hospital no na mga cancer. The statement added that the military operation remain ongoing. So Peter pa nagyang kaya report agyang atigyan na di ka panimbak na sama na yan na tuloy-tuloy din. The guard also announced attack on the Ali Al-Salim Air Base in Kuwait, saying Iranian forces struck the early warning radar of the SeaRAM air defense system as well as a gathering of U.S. troops stationed at the facility. Pero panagyang kaya Iran military. Ay manan yan na siya pa tinimbag Iran panagyang kaya Kuwait. Sama no to ikaduwi niya tinimbag Iran. Giyang kaya Kuwait Peter Iran na pianimba struck na piakauranan ni Iran sa beto agyang kaya defense system air defense system agyang kaya Amerika san sa ayamanan yan na Kuwait nagugyang kanan ayamanan yan na mga sundaro gathering of US troop station ayamanan yan nagyang napkatim ang sanga na mga Amerika san sanga na bisiran. The first dismiss report circulated by what it described as the hostile media claiming casualties in a Pakdas, saying sound reported there resulted solely from Iran. Ay manan yan, miya bati ako na sa giyong uta sa CNN, miya ka sidaw agyang kaya Kuwait. Saya manan yan na kaya panimba kay ranon, kaya Peter roon na deran kumpirma bagyang Iran. Wina miya kasi daw siran sang utwa struck miya dakalatigin na miya nga ulog kami si ay manan niya na mga missile nagumanga bomba. Oy. Wina gyang ay katerosi na tigiran na probably na puno gyang ay mga timbak na puno isa manan niya na Iran. Separately parisina dunggo na miya sugat tira na MQ-9 gyang ay MQ-9 nagi sudro na miya kalala agyang kaya Amerika gi pinakamala drone sa dunia iman to amia create na man niya na dunggo na miya nga susugat to nagyang kaya military Iran si sagyang ko takya pangataka sa nga derpa Amdimesk san sa Khuzestan province sama no to na ikatalawaya province during Iranian air defense operation na aya man niya na miya Iranian air defense system. May man niya na miya tembak. O di na miya dak pag yung Iranian na air defense system.
Ay man niya miya panutulag yang kaya militarya Iran katatan nagyang na Iran man pansyaw paniran nagyang kanan tunay ni intensify. Aman niya nagyang kiata kairan sa intensify piyaka la Iran udi na piyaka bagriran so kaya panimba kairan si sagyang kaya US operated airbase sa Jordan. Aman niya na airport san sa Jordan na pugusar ng mga Amerika. Na piya mong buwan nagyang kaya Iran. Gaya na kaya timba kagyang kaya Iran san sa Jordan na sa opera niya. Kung kaya timba ka mga Amerikano sa gyang kaya darpa an sahar. Na aya piya nimba kiran nagyang kanang ko na fixed radar system. Ko to radar system pan. Communication facilities. Na communication facilities na ginan so opisinaran. Upama na for communication. Pag sa tinimbagiran na fuel storage, ay man na airportanan, so gid ni masusuanan. Airportanan apugusar naging Amerika. So normal ad na mga command center ransan, radar system ransan. Padiran naging mga buildings san naginan ni pitubuag yung Iran. Iti ka to kaga niyan. Mana niyan na deran timba ka Tehran city. So atin bagiran na natama sa sansa karagatan. Gid ni kuan. So detaro ay am kilaya kan si Naging na Street of Formosa pa man sa loo ko. Naging na malilibitaw na ayaran din buro-buro. So adna pala no ang mga tawa Peter wagyang kaya Central Command, United States of America. Iman to tigyan na miya pa sa dami. So, ika-6. Kaya pag-operasyon nami. Sisagyang kaya man na Iran. At tigyan na piyo ko sa namin na sa mga missile capabilities. Ando man naman, so ay man na kikatataguan ko mga missile lagi ang aya Iran. So, mga air defense system Iran. Coastal surveillance sa giyang kaya. Nagustuhan man na niya ng mga spy, surveillance sa giyang kaya Iran. So therefore, ay man na niya ng mga military facility at piyanimba kagiyang kaya Amerika san sa Iran. Peter Mambo giyang kaya spokesperson, agiyang kaya Iran military, na Peter yan. Agiyang atigin nakapunaw pami, na nakafocus kami sa giyang kaya kapumbina sa ami. Sagyang gaya ipupugatakar kami. Mga derpa, apugatakar kami. Nagumanga sandieta ay ipupugatak si sagyang kaya ayamanan yan na Iran. Peter wagyang nga Iran. Adi pipikiraw ridu Ubay barat na giyang kaya susuan Iran na bagi kasabapan sa kakeberdawn agyang kaya Iran. So sama na mga pagarian na miya kasi upap man na Miya kasi upa din. So giyang nga Iran na ilang ka uman tomimba ka miya kanum kawib kaya timba ka gyang kaya ko miya kanum kawib pa ma kaya timba ka Amerika. So dataro maila kan na uman tumimba ka Amerika na immediately na sumaupa. Andi ni kapataw betwira na sumaupa gyang kaya manan yan na Iran. Sugi so sama niya tominimbak sira no pa maakuan kamis nauri no tunat immediately na sumiyaw pagi nga Iran sansa nga natalawa country Bahrain, Kuwait, awgi nga Jordan. So gina ni mga ala yamanan yan na base agi nga ya Amerika marani mismo udi na marani si sagi nga ya Iran. So ginan mga pagarya mga bubaba tutulan siya ito atarkano langon sa Jema Atimanto sa manan na 1125